Ďakujeme za privítanie, bratia a sestry. We want to thank you for the warm welcome you have given us today. Predovšetkým ďakujeme a chválime našeho Pána Boha za to, že nám pripravil tento deň v tomto obecenstve. First and foremost, we want to praise the name of the Lord Jesus Christ because He has prepared this wonderful fellowship for us today. Kde sa môžeme vidieť a kde sa môžeme pozdraviť v láske Pána Ježiša Krista. How much we enjoy being face to face with you, seeing Christians in this vast land of America. Chceme vám povedať, že sa veľmi radujeme, že môžeme byť vo vašej zemi. We want to tell you that it is a tremendous joy for us to be in this great country. Poznávať vašu krajinu, That we can get to know it, teda Texas, and also Texas, ktorý môžeme cestovať, through which we have been traveling, prechádzať mnohými veľkými mestami going through many big cities, a nekonečnými diaľnicami. and the never-ending highways and freeways for us.